bazibulalela umjoyi so uyendo wena bathini bazibulalela umjoyi mina ndiyithatha ngongabhadli aniyithethelele isidora nithi ingxaki bafethu umqamthando yamdala ya uyayibona into ekushayela kumele ke amarandi wamane lamarandi la wena usebenzisa nobafo wakho usaziba usinyora uyasebenza yena la wena ule kuthumela imali yakhe le wenza izinto le ngale imali angilini nijike nishintsha shift eniyohlala eTanzania uzwe lena babale omnye uyaqhubeka ukusebenzisa elo igweja Tshela la kaloku ingxaki ngokuthi bayisuka ngala intombi ngala ombhiyozo senziwa ngale xa wayephuma abantu bangaka babekhona pha abekhona umuntu ongekho Betu ngabo wathi energy yami ibuke ngilambile ingxaki record ngazo so ya bafethu ya namkelekile kwakhona bafethu NGC podcast next gen chat bafethu where we talk about everything and anything bafethu asibafihla amakhubu okuhlakula la sifuna ungena egadini bafethu niyazi amanobazasi cebo lethu Getyani Blamani Nhlando tephethe bafethu obvious andiyami indoda bafethu far right by Gqibeleni amane black child on board Center that's Nora obvious Nora ndiyaphinda Nora bonke bamazi ngeke umuntu amazi Nora mfana udabula ngojestrain mina ndobaba ndabala vela yena as well yabula iwe niphethe ba hayi nginapho ilesisho bafethu imibulela obvious lo sibulela bafethu tekuyovana thank you bafethu for smash ila button this followisha jama lo sishba sina followers sine family siyaphusha na YouTube currently just 28 subs bafethu siyabulela bafethu nasala solis bafethu siyakhawulisa report asabe sithwalena le siya straight up okufele khona ithola ngibona le khona ngiyimini weyo ngibona ukudala futhi ubona yakuvula yalesenzeka election le ndoda uzibomba utata imali yami uzibomba owatata abafethu une impact futhi uyavakala le FF yakhe waya live ezindabeni yabo wavela phansi vela time laba lisezindabeni yabo apha emva kwalo kuyakhiwa abantu abakuyakhiwa like abantu bakha kana gogo kabanga isebhisi wale ezindabeni lithe la time if ubona umhlaba thatha yakubula wanyanga ngone umuntu lithi nje if ubona umhlaba umhlaba wakho kwakho kumele beyikubelende lapho ngicela thamela yaforce imali aya liphambili into kahle le ya at the same time into lenza ngodlame ya plus into lenza ngodlame yaforce ibini lasecourt yabona nempahla ibomvu into so danger kaze ngiyitoto danger zone gefar uyabona mjito iwe indazithethayo ziyaka zigreen ya zi right mara apha imosha khona yena imosha ekuthini ufuna ukuforce yena ya ulanga endluzulu qabile bicourt iphele bengaphumanga apha ze iparliament kanti isihlalo lapho ngicela sekuyini khona futhi wena sihlama uyawenza abafana ya kodwa ngifuna ngathi bangaphathi watata sikatshintsha sibe uMozambique sibe Zimbabwe ngahlupheka izwe phezulu siyahlupheka kakhulu kona into azithethayo la time labafethu xa uqaphela vele ngisho nithi maybe percent lenyana ethi zile 80-75 uright yabo uright cha indlela yokwenza beshilo Sinora indlela yokwenza le yabo because aphana ukuthetha kakhulu indaba ze politicians wathwa le politics akwazi uhlale nje phofa ngaze ngibone iparliament ngilibona kwezi videos zakhona ukubona nje mfeli pha eParliament bona ba abantu bahleli pha bangaka abangenangqondo bonke bagisana ngikulo baxabanayo bakhala ngohwa ubone ukuthi hwa isho kanjalo abantu bra baphethe wena baphethe umnotho wabona uphethwe ngamageza vebomba nje because now okay because now manje boys nabo lelizwe ngisho mina ngithena lisaphetha belungu phezulu ya kodwa manje kusitho ngale ndoda lenekhala elikhulu kusitho solo cupcake sofata cupcake ndoda kusitho ngale ndoda ya hayi kodwa akhona ingabisalungiseka ngoba hayi sebonakele kade wona sebonakele kakhulu because ngibonakele kakhulu even now ufika ngena phako sasikhundla before ugqibezela ngeke
uyayifundisa la somosha le mofika pha esikoleni yenza lento bisenziwe uma bekuthabe amabhilonyana bethile befihla wena fihla nawakho Ukhumbule la uzubone le ndoda le iyasiphungula indoda le bese futhi cupcake isakhela amathuna na iyasho sile mgodo ayingene la yawumfethu president wethu manqani siniyakhala uthi me now 37 bathule yabo nasezweni abona hayi lo mjito uyasithanda imali hayi bufethu uthi uyisule inyembe. hayi bo hayi into yavela ngo-2020 kusale covid phela dama last day yabona nje phela dama last day la dama khona kuyaqabula khona kuya video efeliyenza kuthiwa makufakwe ifonte lilile khona isayinayo kahle isho ba sign see kahle thina vele kahle nje yanto ya hayibo nithi nendoda manje yazi tuthela manje kuthiwa kudala wafa kodwa hayibo wadofa la baba le kuthiwa zangaphuma ejele watato lo muntu umbuzo wami because insumpa kuye wathi mayibuye yabe seyikwelinye icala ngoba isaphila into esho ukuthi kwakuyibhulu le because umjita wayengayazi Afrikaans nganithethe ngenikhoweni ivani history yabo sena like lokho ingwe bayisuka ngala intombi zengala ombhiyozo senziwa ngaleli xa wayiphuma abantu bangaka ababekhona pha abekhona umuntu ongekhoyo no babesazi ukuthi yena uMandela waphuma pha yebo but ngokuqaphela kwabo babona ukuthi akuMandela lo because bona babemazi sumpa ilizwi nenkosikazi yakho vamshiya umdizela Mandela bambaleka bonke yebo wavoye nje wayilento ayiyo futhi wakuthiwa uthi uMalema ngowaphuma waya le England wahlala noGqonqa for inyanga wathi sebuya wabuya sisupport irugby ngo1990 ba eyibule sephusha irugby abantu abamnyama bathanda irugby abantu uzibomba nje nyani la tamela icareer amna liyasho thamela life alifanga nje la thamela lifese liphumile nini liphumile lifengini ayeke uyazi kuthiwa uMalema wafa sithi uMandela wafa inyanga yonke kwabe kusakhiwa umgaqo osaya kwakhe yabo kusakha umgaqo oya kwakhe ufile because kwathuleka serious kwathuleka because zange kufike uMandela kwazisa ukuthi ufile after inyanga ukuthi ufile kama again yazi takshay uthi indoda ndithi like i-politicians zafihla uMandela wafa before imonth le kwathi ufenga 2013 acha asikhawula ukuthi sikhawula in the beginning thina sithi uTata Mandela wasoleka eEurope and Iran yabo zangaphume zangaqhanje pha lethi wahlala iminyaka mingabe bathi ibo 20 ibo zengenguyo kalongeke nenye into abayishoyo abantu ngaphandle ukugxila kwepoliticians ngakunto zepolitiki bathi if uyaqaphela niyavuma abantu abangomama abekho baninzi kwento zepolitiki bathi uwini mamwini phela oledi ade lihle bonke abaxobheka nje abayo osisela oledi kwepolitiki hayi yiyo malini lapha mpela ya wini imali futhi amanyala endlela abapha like indlela abanemali ngayo amanyala abawenza because ngikhumula uThabo Mpika ndazi babe nomziphi alana esilandana lo kodwa la goku cabanga baba ukhona umjito behlala pha icriminal for 2 months imagine ubomzi brand obungakanani eyatama ukuthi bingena pha ifike iphaka ithini bengayiboni iphume hayibo ingapha for 2 months yapha kwa ngibona so last year yapha kwa dala iphila pha iphila butepu imali isiphilele manje ifile uthi kwenzekani ndithi khona umuntu kade ephila kwipalace kaTata Thabo Mpiki yabo for 2 months yabo bengamboni nobunganani nje umzi masohlala nawe la sikuboni kodwa baba basana zithabathaba zemini yabona so like asiphume endabeni zepolitiki nganivoti novoto oqala nganivoti novoto afukasha sinoro ngavoti neno ke mntana ngambhemi ke lo muntu lo wafunda wajike wajike company wasiqasha ngokwakho kwesystem komntonzondo ukhona washwangena esipana nangoku wasipana but wabhanqa kwambeni kwesikhathi waziqasha yena sephakathi system yenkampani washa IT asifundise lo muntu siqashe la kusho price nathi plus ku force ube manager
Bese imanage. Hey Senzo- bondoda, okay. Uyicomedian ezikhona la bafana. Senzo like yephi icomedian yena okanye nina enigcwalayo kanzelo kwezi TikTok khona Mfethu yibo usangenzela mfethu Williams ubani. Nomthi wasemelika. Umatswele mfethu. Williams hayi. Ambulance. Cat Williams. Uthethe inyani mina kanje. Usangenzela. Ambulance. Hayi, baba. Oy man, futhi kanqondo Yeah. yena. Nomjita nje uDJ hayo ndibulibele bathi ngibala mjita. Wala mzansi lo mntu. Cishe ufana Yeah, wala Wala imzana Wala unamacabhaza nemphezulu. Yabo. sefula ngafaka Matsatsalepa. Oh, ngiyambona nje. Nathi ngiyaphushwa. aphushwa. Oh, mfana lo wasisoto. Kwale kwale. Ndla loni kwerekwere. Hayi. Abona nqawe. William Last. Yo, yeah. Oh. KRM last Yeah. Hayi nqawe. Hayi umjiji intswempo ikho. Fikine kumlo. Inqeda la mfethu shothi khona umuntu ohamba ngongale ke umuntu yabo lokuyethi kanje. Shothi manje naye iyamlinganisa lo muntu. Ithethu uyabuya salute mayibheka ngani meseyivele ibumlenzi lona. Awu. Uyaxoka lo muntu. Yo, Ilo ishona kanje iyamlinganisa. Hayi the right le. Plus hayi i-content yomfethu angithi nyani kwibhiningi ngakade ngingayithandi ngoba isaqala. Lento ye-lips lo nje inyengezile. Kwaya nomfethu hayi i-content yomfethu nebuwela intswembu mfethu imnandi because into ze-content funa nje ube nesibindi yabo kuzawe nje urelax usazibiwe uyayenza awunandaba nabantu babathini. Yeah. Hayi khona nqawe. Moses. You're finished. Esile kwara yazo mjita. Yabo. Alona nikwejo lo muntu. Abalilo. Kodwa abafethu basebenza lapha abafethu. Babali indlela zokusebenza. Ziningi indlela zokusebenza. Sekono Leon Gumede. Sapho ushasha So izigidi. bafethu ngithi hayi kumele kuhlonze ipeya nomanje. Hayi kodwa kusekhona umuntu ohewu, ihewu. Yebo. Ndo. Iskits. Kodwa mina pa. Awu mfethu. Ndo. Alahlekanga bafethu. Iskits wazi ungakawuzibuki. Angizibukeli izigidi. Emnandi. Singazenza izigidi thing. Isizia. Hayi lo kwambeni kwesikhathi sozisenza. Kwambeni kwesikhathi. Hayi yabona into nenze le way loyalty test le bizana la. Uthini? Loyalty test. Yo ngibanga uvuma. Iyakhazisa. Iplaniwe nje. Yabo Joseph. Iyakhazisa. Kanti uthi iplaniwe yonke yanto. Katso la. Plane kanja. Yabo uqashila abantu yabona futhi babona abantu abafike baqashile no Ginger. Xa ucinga wena sinora ngwacula ikhaphulu lokubona ikhaphulu wena wona kusebusuku. Ubaqolaphi nyana Yo hayi abantu. bese kuyadate la emnyango. Kodwa ngeke Black Child uphuma ulo ubona ikhaphulu wena. Ulo ubona ikhaphulu. I-video uqala umuntu sebabonile for sure labantu. Awucinga Ulubezula. baba fethi bali sorry nje ukukhalisa kanje. Sure. Akekho umuntu ikhaphulu engavuma uJoseph imbona. Imazi uJoseph into azenzayo. Nangu Rasta ngenkani uyaliftwa lapha. Ginger. King Ginger awurasta ishumi. Abo friend weplan weba fethi come on. Yathi iplani ba. Kanjani? Into eaktwayo uyathi uJini ba khona abantu azanabo. Yabo ba uzibani noshanti nikhaphulu. Uthukani uthini. Akodwa Joseph ona i80. Thina noSnora. Ibalana naselwandle. Into ofuyiplaniwe Yabathokaza. Ebafethu kanjani? Travela, uyi-tourist. Ufaqasha abantu uJoseph bayazi intoni pretendani couple senze wasipusha content cha. I-content ayikho manyane. Ayonyanyane. Kodwa bafethu uPrince John. Hayi uBrindle mbeza ibu Rasta. Urasta mfethu ibu. Uhamba namapani la. Alo bafethu akekho umuntu ongavuma. Into bafethu ngasendithi ngaphandle ushifta into engaplana yabo into kuthiwa uyajolana 9. Nansi ke mfethu into yobonayo abanyana because kungenondini. Basalalana abantu vele amakhamera ngiyabona nje la Jambile kwisho. Compared to le akekho umuntu ongavuma uJoseph Dare bamangamnike bangabaleka besambona. Yabona mina. Hayi ngibona bona. Yo hayi. Umjito wangendime boys. Ekam. Hayi ndime boys. Awolo vohloze. Hayi ngiyabaleka phela la. Baba Into mazane ufuna ukuma yishiwa. Hayi ngifuna amakamera. Sesho nithini ngalamajidala lamantombazana nawo? Angalela abafazi baba. La uthola intombi yofana uthi ba intombakho sinothi chitha nami. Uvela uzokhaba mina uyeke yona. No lando menzo Mina njoba bafethu umjite songekho wrong. Yabo? Ngowakhaba mina. kanjani? Sancho like
yena ufama uthitha necherry yakhe mina ndingumjita ndihleli nizozibonela icherry kunye intombazana kodwa intombeni yami lo hayi andithi yiyo engibhila ithuba alikwazi kaloku wena mna ndikwazi akatshongo ngozokhaba Kodwa kangangixelele ngawo kodwa wena unotyala wena bo. Axelelana noma. Yilena ibalekile uba qala ufake impama pha esidingeni. ukwini Uqala ngempama maqala bese ubuye. usongoboshwe kalona qonga ingazobaseleka Ingxaki basilaba. Basile bhuzi. Ngametha kancane. Enesile. wasisibetha ba Awusifeni basile. Asibaye inqobo ubona babane advantage kodwa liyami ngoku itshela liyabo ngafika ube ngumfazi lento ubukade ibalekela lapha intombazana point ingaqhoba wena uyama ifana ne-rape mna xa ndifike ndirapiwe pha uyafika amapolisa kanondidata serious kuyitsheri akhuleka ababovu ndozwane nguhamba into nempama yakhala futhi lapho uthi ungene evenini iphuzuni betha amapolisa yeah lento abantu bakwazi ukuthi okanyizelo emjolweni abo babekho emjadweni bakwazi ukuthi bazibulalela umjolo so uyindona le bathini bazibulalela umjolo mina ndiyithatha ngongabhadli mina andiyithethelele sinoranithi iwegreen ingxaki bafethu umuntu kwamthanda uyamthanda hayi uyayibona ublack child kumele kugeshwe umuntu kwamthanda uyamthanda bra kodwa uzibulale kodwa ucinga ukuzibulala entweni zonke okungcono mfethu mvele umzonde ongcono unzonde mina noba uzibulala okanye ngcono ubulale nayo izibulale nawe manje uzibulala mina ngisafuna ukuphila uzoyejele nje ndiyokwenzani mina uzibulele wabe kuphele kwanto ngekuzobima ngubani ozoreporta efilele ubani kaloku na ushele obviously wenawe ene zama-suicide ubulale andikuzogaxela azothi nguzibani bani ondiphoxileyo ndiphoxile mna khange ndiye kuwe ndiyokubulala hayi nkampani obviously nje uyi-first phakathi suspect ma umuntu okuqala usolwayo the fact usazayibulala wenzeni wena dampile hayi ke nkampani yabo uyayidlisa ifoni because khona umjida into zomrepa kanje alazi uba ulil dek yabo ulil dek ebeplani u-escape yabo ebezoba nje amapolisa iyonto ya-last year le qama ngobuqala unyaka andazi uba wento uyazazi lamakhonga ase-amerika ziyacula obvious into ze-gang zazenza kole nkwenkwe lecaba imoshile ngoku itext uzibani bani khona into oyithiphile ba hey boy nansi FBI yeza uzokubamba uvohloza yabo cabanga seliplane kwana segrand kuzovela ukukhwela i-private jet ivohloze u-April wavuthumela i-chats ezi abesheta ngazo pha u-FBI kwakuva kuthiwa khawulezani ukubamba mfethu sensona kusho khaba ifoni inamba zefoni azikhona i-AI suyisebenzisa i-AI yabambisa senze ifoni yabo yonke into oyenza behind the scenes oyaziba ikho right suyipha ithetha kodwa khona ngeke ngayibona into zama investigation what yazi ba kuthiwa ifoni abezifoni sisebenzisayo uhulumeni uyasibona basenzana udakiwe ukhona uyabona ngane website kuthiwa accept cookies yabona xa accept yani ubuqabela uba most of the time say accept and once I accept into esho uba bazobrowser kuyo yonke history kade uyenza entertainment if ubukela iporn bayabona ba uzivelele abona the time ungena pha ku Chrome kuba khona izinto okumele uyi-accept before ungene yasepolisi lapho ukuthi abantu balezigundleni babona amanothi entombami kwanto information epha iphone into esefonini yakho iyaziwa isakhulu inkampani isakhulu WhatsApp khase ukuthi bayifihla cause privacy yakho ya baqaphile kuba ivele izovela ngoqinisile bahacker bafethu lemnyama nginibone le mfethu kuna nomfethu othi mayidlula lapha ATM imali iphume wayibona le nto mhlawumbe uthi uhack ATM noma wenzani mina ngeke kuphuma imali nje bese ungazi ikhishwa ingathi ngeke ngikhona ngoba yami uthina uboshiye umnyakhamba ngibonile enye ivideo yakhe ku-Twitter uzimele yabo komjida uyozikhiphela imali vele kunomali uve kuphuma imali engakanani ayibondoda kangayeke nangokomjida amakamera bambona benengigula engumuntu sawa ngisho like imali iphumile mina benzokhiphe yami kwaphuma enye imali ngisho ba ngicela mina ngiyayeka kanjani man because niniboni ikhamera nazi vele khumula isikipha mthongoze kakhulu plus ungabaleki futhi ukuthi chu labo imali yakho le bazobathi because lena nithetha imali kubula usibongile nalona mkhulu usibongile la eminyakeni lokhuni wasela usu
wangelwa ngu 14 million 14 million bangi 30 million jampisa yena owakhwini mfethu ni found uthe last year ba imali wayiblowayo akagqishana na kumeter ngathi kwaku 800 something ku 14 million imali wayidlayo wabhaqwa yabo hey angizothenga umuzi ngenze into ngale azange kwakwazi unqabo wakru emali bengayirelaxele ngiyijampe kwawona cabanga abafundi bangaka ndirelaxele abo bazofuna abafundi bangaka ndiyarelaxela ipha endlini bisendlini ubise indaba andisebenzisi 6 months yonke Tekthulele uthiku esinora ngeke yenza laba ngecela ubhekisa kodwa bona ngayisa 30 million endlini uyabona ukuthi ngizorelaxisa andithi izinto benzenzela vele vele imali bevele bekhona sekhona enye nje incane lena lisoba safuna maqanda ubufakazi okay ungasiqhoba ngempama mwanami siyabona ngaso sibehla ngempama endlini yazona ngokusala ungaqhubela wena ungathi 30 million endlini ngeke uyaphuza let's say uphuzile aba xa ufika ukuthi ipatina sesibambele yabo sibambele stout izoda hayibo uphuze stout impamba nayi komando yabo andami ndoda ndihamba na 2 esikhwinyana lapho yabona isekanjani abasophakamisele ngoba ayisiza le isekanjani la lento bese sokuthetha kuheka khona plus story sidala ezi noma yisengamantwana ngomu lo mjide kuthiwa khona umjide waheka i-government employees yabo abantu basebenza ku-government wathatha utsheleni o 5 cent imadlana 20 cent wayekubota umjide igoti nawuthiwa umjide zangabhaqwa nje umjide kuthiwa wazona uba ngibani like mfethu South Africa yonke mfethu South Africa umuntu osebenza ku-government uthatha 20 cent 10 cent ayibonakala lo masinandaba nesihlanu mfethu kodwa ngathi nimbophelana nomntoba uyaphusha nje uyazama akathatha imali ya illegal ukuheka akuvumelekanga mfethu Osheleni yabophisa mfethu. Ushele kuphela kodwa uzohamba ushele nayo. Ungakuyithenga futhi imoto ungekho la Osheleni lo. Ngeke ngabe yami. Ngeke ujike lapha kamlungu uphethe isinkwa ushoda ngento noma 20 cent ushoda ngawo. Plazi. Sefalo 20 cent ushoda. Hayi andazi ndaba indabelungu nombezi. I think indlela elungile yabafethu mina endibonayo indlela yokuphila ngomuntu ufuna ahambe eSouth Africa. Yo. Ngithi yabo uhamana black child the rich kahle hle like maybe kanye no 300k nani kahambe South Africa Cape Verde abo Cape Verde ngithi mina hamba uye apho ecountry apho icurrency yakho isebenzayo le country iphezulu la umzelo amanara buka vele Nigeria urich ngisona nemali yami Tanzania wama amarandi la wena usebenza nobafo wakho usaziba usinora uyasebenza yena la wena ule ukuthumela imali yakha le wenza izinto le ngale imali nijika nishintsha shift eniyohlala eTanzania ubuzwe benu babale omnye uyaqhubeka ukusebenza ayigweja kaloku irandi lipowerful kuyo country ungafika uphile ungafika ube ibhola lapha ungafika ube ngane imali dinga abantu abaphezulu right senze la washayela ubuspana eShoprite ubusa njengoba singekho sniper ngala sikhona ngale ayifela into yakho ayifela into yakho ngale andazi abantu waye omakhulu ngithi omakhulu bethu abamakhulu bakhona amathakathayo bangathakathi lo government ayiphina lento mfethu ulanda fidelity ushaya uzobalala abafowethu bavebalale nje bonke bayilethe imali endlini bona basisele straight niyabaza aba vele abafana lokuphuka bahlule sese bazikhuphula bona ngalo sinora abazinceda bona yabo umuntu engcole akacingele into enhle kanti unenkwaye ngaka bra umnyathela nekabe yami yabo omlo abantu abathweleyo abazicingelayo yonke imaterial wami lobana abona ngiyakathatha abulala uDonald Trump lwasimise kabi eSouth Africa indaweni obana umuntu ozamele kopho asaze mshanga ezulu zami uzathi izulu lathi usubeza kuba abanye bakhathela ilwani bezwabo lezo zinto hayi wena black child into yo kwachange abona uba bethu siyabambisana yabo singabantu abamnyama ngoba asikho kanje senzo like neziwo zikhoyo apha eAfrica if thina ngathiwa lapha eAfrica
siyadibana sonke. Hayi mina indiyagesa onto mnamfethu. Besides It sounded right on paper. Kodwa reality yayo hayi. Ayikho sikayisho. Ngeke sidibane noNigeria noNiger noCongo. Central ungakatsa bani yekuluke eRussia kabeyami iRussia ngephume iRussia isahamba nathi aloke eRussia sibumbe sathandana iukreyila lo siqalula wodwa asicacela kanjani sidepende kuye kona nyanxa uqabela ubheka if nje Africa ngabumbana ibe united sebenze currently say one sibe country sidibane nje ingabikho ndabamaborder evisa but ungabhora xa kuthiwe siyadibana kodwa singapha ufuna noma kuthiwe okanye sinabahlobo yabo sibabo nje abahlobo ifana ne-families yabo kuthiwe sisihlobo sethu mama nje babuye labo kulo mama akho kungapha ngapha kuntata akho yabo kabeyami yabo babuye labo gwetha le babuya khona bazokatsa sisibethu awusazi manje empepheni usuzothina empepheni sigula le nto sobizo Maharaja la empepheni yabika salam Sora Maharaja oh placer yanto yempepho kana bona uGqonqa la ku Facebook ebesithi like onaka lo muntu mfethu bani yibo yabona Ngena bona umlungu yabo usangoma bra usisangoma ngathi kodwa nyani ngakuyo content enhle ngibone ngayo nami ngathi ngeke ndiyibone ngathi isangoma uthini ngoku ithini nabo lo embalo ambona ngathi ulwile nje ayibona yanto sesiphiwo asikhethanga bani ibona ndoda asikhethanga bani senzo lo bana uyithothos ungangumlungu yabo itsotso hayi ezabantu abamnyama bakwazi ukuthi basebenzise bona hayi le party ngeke bakwazi wona sinothu ukuthatha lento lesitha ngayo ubungoma uthi balothini neJohnson neJohn Smith othi ngensama bazazi abantu bazaziwe kwabo nabo abakholelwa kuye oGqonqa imali esiziba sithini company oGqonqa oJacobs nangu Jacobs uthini wemsama uthina noba uthina nofako akadibana kanjani company amazinabo ufaka ukuthetha inyani abantu lento le isukudala le ndabo yabona abelungu babebana ubone ya nanga makhalati isukele lapha boyo nanga makhalati isukele lapha bo abelungu nawo isipho so babe sizangoma hayi sinola ngeke company ngeke yabo akaqoki ngco yabo nayo khona belongo mfethu ubona ubuthwasile uthwase ndoni bathwasa umndeki khona umndeki khona umndawo bathasa kanjani yabo uGqonqa uvuka uyashisa impepho uGqonqa bakhona mfethu uGqonqa bayishisa mfethu impepho yabo fanina kana noyinyanya ngalithini ngani ngona nganisa wena deep manje mase kumele manje usha umhlahlo uvuka uthini Osmith yabona sathokoza kuSmith Jacob yabona mfethu John baphela abanamanani naba bangapheshe la nethi ngamasayisayi bathi bayathwasa wonto omnya into thwasa indlela yabo abe into umuntu ontsundu neya hayi uGqonqa yabona mfethu encoka khona umndeki khona indawo andithi niyazonto sisizwe lonto umndeki abelungu bayawuthwasa umndeki into omndiki umndeki baba fike bethwasele benqibile amabhongo amhlophe umndeki nomndawo ngawo amabhongo amhlophe khona indawo ezimhlophe nezibomvu kuthiwa ngumndeki nomndawo uGqonqa hayi lento isuke lapha yabona lento menzithi into zabantu abamnyama abelungu nabo bayazenza lethu kodwa hayi le sinora mfethu isuke lapha yabona nini ukuphalaza uchatha nofutha niyakuyiwa abanye abantu abakaweza yabona leyo Gqonqa abona uGqonqa bayenza clean yonto bacatha Gqonqa ndisho nakwezwezo kospice wezokumasaja uyachathwa pha umasaja pha yabona ukuthi umzimba mawukhulu bakatha ngani sunlight
Umsekelo la ku Facebook okwabona ukubabona la ku Facebook uncobo umbone umlungu ba hey nanku umlungu uthwasile ucabile izinto zamathwasa bayitrend itrend nje akuyothwaso yayangenisa nokuthana amaselebhe amaninzi okhumula ukuthi bayathwasa encoka yabona mfethu ukuthwasa uyagulela ncobo uqonqa nawe uyagula ngeke ukuthwasa sesiphi sesiphi esinyanya vesilokhetha lokho uhlobene nobani lo lapho black child lapho ndiyakona ukuze athwasa uhlobene nobani okhokho beno anibazi yabo ini nalanda into yaqala ozwayilana abo ya yefethu sebelana kaloko kudala yabona xa isemva sinoro aniyazi ba uDagi noQonqa abadibani kwakude kudala bro awufika abantu bezohlumeza ndivele lonto babesebelana sesiphe sisinyanya sovuma amanyala nje wena encoka wena wazi ba oQonqa bafika bazosihlukumeza uyaziqala bazazi nanzi Mike uyaziqala bazazi kulento ishow ba like wena kuqala nabelungu abelungu abahlangene eqala kwiBhayibheli abelungu mahlanga neBhayibheli abahlangene siyashifta ngosiyakwenzela ngokampani uzosa andithi bona basuka bazobelieve kwento yama Africans bazohlulwa intoni ukusuka pha bo believer kwi ancestors asifani wayifanisha black side ayifani luyifanisana kanti yabo umsekelo uPaul Thomas lo wayibhala iBhayibheli lezo engabelieve uNkulunkulu asikho kweyona nje umfethu yabo uPaul lo wayibulala abantu like animal kodwa ngoye wabhala iBhayibheli nithi uyayazi hayi futhi wayilamula le nto ekutheni ukinga uyifunda iBhayibheli ayifunda iBhayibheli ndiyekulwa nawe uPaul wayede umuntu ongumshushisi weChristians watshintsha wena king yabo washintshwa ngomoya kaNkulunkulu wa recruiter iChristians engumuntu wakade ezibulala imake ncoka hayi ba wathini vele ngiyavuma zikhona iscriptures zakade uPaul uqoki emancoka mawubulala abantu like animal uje ukuthiwa uzoguquka uNkulunkulu uzokuxolela ngeke kodwa naku phela into yabo manje kumele sikholele kuyona into kumele sikholele kuyona yabona yakho yakabantu singabulalani ngale ndlela kuna le nto iTRC yabo iTRC neTRC khongo iTRC ayibona iTruth and Reconciliation lanko ibamba lento lanko asayenza istory lo yabona la eSouth Africa kudala bebebulawa abantu uthe makuzoqhamuka eFreedom kwathiwa umuntu owayebulayo uzonikwa imali le masizwane yami uba okanye utata yakho wayebulewe yabo uzonikwa ntoni lidela kufa lo ke lo umuntu ofela empini uzonikwa imali kodwa umzekelo uyama uyale emazweni angaphesheya yancoka uthi mawufika mawubulele bawa umlengisele na uzolela yabona yashiyana picture uking ubayilona thina sulu kodwa ndingayanga kude yabo yebule freedom nanilwela ayangikuyiboni impela ile freedom kunqande kahle kuthiwa freedom no hayi kodwa sinola futhi bengohlobo beyangalo free yanto dompass yabona freedom free kodwa nilimathi freedom ligama ani nisanusa lithatha uthatha ngobumpondo nyana ngobumpondo igama yabona dom odom I'm sure ela gamelo ba why bengasho ngoba like free full omngcono kaloku uzama ukumnathisa nini ubana ningaboni uba uthi izidom nansi freedom asinoro ngingabizuzwa apho ukubona bafethu iFreedom ayekubona ngapha emgaqweni abopha emgaqweni asivale uyabona indawo ezimhlophe imoto azingena iMichael akavakali ngoba yabo kuyabonakala esibaba ilongo ke umlongo wena uzosoloku usystem Akuthiwani ngiqalela uthi ngomntwana uqaphela umgaqo ncoka yabo umgaqo ubunendawo emnyama eyakupha kuhamba imoto uyaqaphela beza ndawo ezimhlophe ukwanyathela kuzo ba ufaka utiketi kalo umgaqo kaloku iboy bami lelo segregation soziphele ncoka yeva babe kuthiwa ngafani ba imoto zawunyathelwa umgaqo eyandawo imhlophe ngoba yilona bodlebe zikhanyelanga ncoka hayi wena ngaphandle nje bafethu asikakwazi bafethu basitrophe ivideo eziwani kusemnani ukuthetha sathi takuse full episode bemnandi kakhulu si enjoy le bafethu asikafika lozinga basingatropha ama episode la ama hour no 30 minutes ko data lo
ngeke ni-upload into ngiyayivela igcibeni lonke lodada so all in all bafethu siyabulela bawubukela iPod wathi wafika kule ndawo episode 4 bafethu danko bafethu for support NGC ungapheli imandla sure